lomhlaba ngiyazi ngoba selokhu ngaphapha izinto ezinhle ziyabalekelelana nami mina injabulo kulomhlaba ngiyazi ngoba selokhu ngaphapha izinto ezinhle ziyabalekelelana nami mina injabulo kulomhlaba ngiyazi ngoba selokhu ngaphapha izinto ezinhle ziyabalekelelana nami ngiyazi akekho sekwangitshela ukuthi izinto zizoba lula ngiyazi akekho sekwangitshela ukuthi inhliziyo ayizukuphuka kodwa ekukhuleni kwami njengoba ngikhula mina izinto ziyaguquka kahle kahle mina nenjabulo siyaphambana kanti nginokwami ukulunga ngeke mina why yami impilo kumele ifoste why ingabeka laba kumele badodose yengithi why hlasimbe ziyabaleka mina izinto engithi mangihlanganise empilweni nami ihlangene hlasimbe zingosana izinto esengisebenzele mina lezi ningithi ngilandele sengaze ngasola nokuthi khona umshophothi lo wenza ukuthi ezinhle zingibaleke kanti mina ngumuntu onjani ngumuntu ofanele onjani ngoba ngihlezi ngikhala mina injabulo kulomhlaba ngiyazi ngoba selokhu ngaphapha izinto ezinhle ziyabalekelelana nami mina injabulo kulomhlaba ngiyazi ngoba selokhu ngaphapha izinto ezinhle ziyabalekelelana nami mina injabulo kulomhlaba ngiyazi ngoba selokhu ngaphapha izinto ezinhle ziyabalekelelana nami ngiyayibona lento yami isuka kude manje angazi noma umdali noma isandla somuntu noma hlasimbe sekwamaqala abazali abadala bayangivalela noma hlasimbe ngiqinisile lesi sandla somuntu esenza impilo into enganje noma hlasimbe inkingi kumina ngibuka abantu kakhulu ngihlulwa ngiphandle kodwa ke into engiyibukayo yona nje ezongibulala le ngoba ngiyazahlulela inkinga ngisathembi mangabe ngigqugquzelwa ngethemba impela ngisayingena ngisazi nokuthi ngangishiye bilona ngoba phela kade ngangigila lona belikuphi impilo ingivivini into ezinhle zishuka ungiphika namanje azivumi impilo iyabhimba we selokhu ngaphapha izinto ezinhle ziyabalekelelana nami mina injabulo kulomhlaba ngiyazi ngoba selokhu ngaphapha izinto ezinhle ziyabalekelelana nami mina injabulo kulomhlaba ngiyazi ngoba selokhu ngaphapha izinto ezinhle ziyabalekelelana nami